دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم سوک بما غندی نیم کوروی سوک بتا غندی پوروی سوک بما غندی نیم کوروی سوک بتا غندی پوروی دا گردش بدا جہان وی نبتئی نبزیم دا گردش بدا جہان وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم پراتلو دچا ودانا نپتلو دچا شورانا پراتلو دچا ودانا نپتلو دچا شورانا دا دنیا دا بدوران وی نبتئی نبزیم دا دنیا دا بدوران وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم دا یاران بڈلے ڈلے وی دبر گدر پغاڑا دا یاران بڈلے ڈلے وی دبر گدر پغاڑا دیو بل نب قربان وی نبتئی نبزیم دیو بل نب قربان وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم گران راش درت سوال کڑم بہلول نن پدیدن موڑ کا گران راش درت سوال کڑم بہلول نن پدیدن موڑ کا دا سبارات للباگران وی نبتئی نبزیم دا سبارات للباگران وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم راش بیاہ بدی ارمان وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیان
یاران وی نبتئی نبزیم دا محفل دا بیاران وی نبتئی نبزیم اوریدونکو دا شعر په غږ د سید مراد کلام د محترم لیکوال اقبال بهلول وسلام.